Welcome back everyone. This is your second computer programming final exam revision containing different items. Now we focus on control statement question. Let's start working our question. Part 4 is about control statements. Kanaaf amma waa'ee aree ilaallee xumurreerra ilaalle jechuudha. Control statement yookaan flow control ilaalle jechuudha. Question number 80. The if-else statement allows us to choose from two alternative statements. Yes, this is true. If-else kan nuti fayyadamnu yoo filannoo lama qabna ta'edha. Filannoo lama jira yoo ta'e A or B, true or false. Lama jira yoo ta'e if-else fayyadamna. የሆነ ፕሮግራም ስቴትመንት ውስጥ ሁለት አማራጮች ብቻ ካለን የምንጠቀመው if else ነው። እውነት ከሆነ የመጀመሪያውን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ፣ ውሸት ከሆነ ደግሞ ሁለተኛው else ፓርት ዲስፕሌይ እንዲያደርግ or execute እንዲያደርግ። ከናፍ ማልጅና ፊለኖ ለማ ይወቀባኔ ዮ ስቴትመንት ከ ዱጋዳ ተይ if ብሎኪ execute ጎዳ ዮ ስቴትመንት ከ ሶበታ ሞ else ብሎኪ execute ጎዳ ከናፉ true ዳችሁ ለኩን ዱጋዳ here look int x equals to 0. If x see out work hard, else see out like this choice. As kana keessatti x kan jennu x in kun amma 0 dha. 0 jechuun sobadha mitire. Kanaafu if x false 0 jechuun false jechuudha. እዚህ ጋር 0 ማለት false ማለት ነው። ስለዚህ if x ማለት if false ማለት ነው። ታዲያ የኛው ፎልስ 0 ከሆነ ወዴት ይሄዳል? ወደ ኢልስ መጥቶ ላይፍ ኢዝ ቾይስ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን አንድ ቢሆን አንድ ማለት ትሩ ነው። ኢፍ 1 እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር 5 ከሆነ ለምሳሌ 5ን በል እዚህ ጋር x equals to 5 if 5 የት ይመጣል? ወርክ ሃርድ ይመጣል። ሶ አሁን if 0 means false ነው። የኛው ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ ወዴት ይመጣል? This is our answer. ሁለት አማራጭ ብቻ አለን እዚህ ጋር work hard ወይ life is choice. ከናፍ ሰልባት ተከሶች ነው እንደሱ አስከነት kan ሲላሉ ቀብደን ዜሮቹን ፎልስ የቹዳ ዜሮቹን ፎልስ ከናፉ if false x kun false yoo ta'e maal taare if block ዲሴ ilsi kana dhufeetu shee kana raan godhachuudha. otommo shanidha ta'e valuun keenya askanatti x equals to shanidha. Kanaafu shan yes shanidha. Eessa dhaqarus immoo work hard kana. እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ እቺ 0 ማለት ፎልስ ማለት ነው። አንድ ስቴትመንት ደግሞ እዚህ ጋር መጥቶ ፎልስ ከሆነ ወደ ኢልስ ይሄዳል። መጥቶ እዚህ ጋር ላይፍ ኢዝ ቾይስ የምትለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ወይ ደግሞ የኛ እዚህ ጋር 5 ወይ 7 ከሆነ ቁጥሩ የተለየ ወይ ደግሞ 1 ከሆነ ደግሞ እውነት ነው። እዚህ ጋር የት ይመጣል? if x ብለው እዚህ ጋር 7 ወይ 1 ከሆነ work hard ይላል እዚህ ጋር። ሶ አሁን መልሳችን ትሩ ነው ማለት ነው። ለሁለት ነው። ሁለት አማራጭ ካለን እንጠቀማለን። ሶ አሁን እዚህ ጋር ምን ይሆናል? this is የኛው ዲስፕሌይ የሚደረግ why it is 0 እዚህ ጋር 0 ተሰጠ። የኛውን በደንብ ማመን ትችላላችሁ። ወርቶ ከነ በቹ ደንዲስ ኢብሰ በላስኒፍ ካይራ እስኒሞ ሰልባቱ በቹ ደንዲስ ይችላል። Question number 19. In do while loop, the condition is evaluated first, then statement will execute. This is totally false. Do while loop keessatti jalqaba auto evaluating godin print god al jalqaba execute godam. Edda al tokko ኤክስ ጎዴ ቦዳ ኢቫሉዌት ጎዳ ዱፌ ዱ ዋይል ሉፕ ምንድነው መደረግ? ቼክ ሳያረግ ኮንዲሽኑን መጀመሪያ አንዴ ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ነው መጥቶ ቼክ የሚያደርግ ኢቫሉዌት የሚያደርግ። ዱ ዋይል ሉፕ መጀመሪያ አንዴ ኢቫሉዌት ሳያረግ ኮንዲሽኑን ፕሪንት ያደርጋል ወይ ኤግዚኪዩት ያደርጋል። አንዴ ካረገ ከዛም በኋላ የቀሩትን ደግሞ ምን ያደርጋል? ሁሌ ኢቫሉዌት አድርጎ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው። ዋንስ ቢው ቀብደኒ ዱዋይሊ ከሰቲ ዱዋይሊኒ jalqaba auto condition sana evaluate goote hin ilaalini execute gooti marsaa tokko
Edda marsaa tokko execute godhee sana booda kan jiru hunduma isaa garuu maal godha? Evaluate godha conditionii sana. Kanaafuu dursa dogoggoraan al takka execute godha jechuudha. Edda marsaa jalqabaa dogoggoraan execute godhee immoo isa taanu hunduma isaa garuu maal godha? Evaluate godha, check godheetu execute godha jechuudha. So this is false. False. Look, in while loop, execute block first for once, then check condition. Or you can say do while ensures run at least once before checking. So this is the answer. Let's compare do while and the while. In while, check condition first and execute the block if condition is true. Addadumaan do while if while ni marsaa jalqabaa otoo condition san ilaalin callisee maal gooti execute gooti dogoggoraan. Edda sana execute godhee immoo isa booda kan jiru immoo dhufee check godha. While looping garuu duraan dursa otoo execute hin godhin conditionii sana tiru yoo ta'e qofaadhaan isheen execute gootu. Jalqaba dhaqee check godha. Edda check godhee booddee maal godha? Yoo statement sun true ta'e execute godha. Yoo soba ta'e garuu exit godha. Eenyu? While looping. Yeroo hundumaa of eeggannoo hojjeta jechuudha. Otoo execute godhin dursa dhaqee seera sana ilaala. While loop መጀመሪያ ወደ ስራው ኤግዚኪዩሽን ሳይገባ ምን ያደርጋል? ቼክ ያደርጋል እውነትና እውነት አለመሆኑ። እውነት ከሆነ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ውሸት ከሆነ ደግሞ ምን ያደርጋል? ስኪፕ ያደርጋል፣ ይወጣል። ከናፍ ካንስሪት question number 20. Whether while condition is true or false, statement inside while loop has at least one chance to be executed. This is false. A statement inside while loop can be executed only if while condition is true. It check first. If the condition is true, it will execute. While loop is what? First check or entry control, you can see. Question number 21. Loop inside another loop is known as recursive. This is not. This is nested loop, you can see. This is nested loop. Question number 22. Any of three expressions in a for loop may not be empty. This is false. It can't be empty. You can put by this symbol. Look, it can be left empty. It's possible. Question 27. The break statement terminates current iteration and instead jumps to what? Next iteration. Sankuni maal jedhamu? Jump statement jedhamu. Jump statement. Jump statement. Next iteration deema otoo hin taane exit godha breaking. Not jumps to. So look here. This is false. Only continue statement terminates current iteration and jumps to the next. Statement in Kenya continue da yoo ta'e sirrii ta'a. Break if garuu hin ta'u kun. ይሄኛው ጥያቄ ለምን ነው የምሰራ? ለኮንቲኒው ይሰራል። ኮንቲኒው ያለበትን ስቴትመንት ጃምፕ አድርጎ ወደ ቀጣዩ ነው የሚሄድ። ማን? ኮንቲኒው። ብሬክ ግን ኤግዚት አድርጎ ነው የሚወጣ። ኮንቲኒው ወደ ኔክስት ይሄዳል። ብሬክ ደግሞ እዛው ኤግዚት ያደርጋል። ኮንቲኒው ማልጎቲ isarra jirtu sarara utaalteetu isattaanu dhaqxee hojjetti. Breaking garuu maal godha? Keessaa baha. Adda kutee bahaa jechuudha. Break statement stop the loop or switch completely when specific condition meets. No longer important. It will exit or stop. Continue look. Continue stop the existing or current statement and jumps to the next. Kana seeraan beeku qabdu. Sheekan sirriitti hubachuu qabdu. Jechuudha badan mardaata labbachuu ambubu. Part 5. This final example choice question on your control statements. Still we have seen true false. Now this is multiple choice. Amma ka ilaallu multiple choice jechuudha. Wantoota true false keessatti otoo hubatiin dhuftanii multiple choice keessatti hubachuu dandeessu. Wantoota multiple choice keessatti hubatiin haftan immoo program output keessatti hubachuu dandeessu. Kanaaf sirriitti na duukaa bu'a. True false ያልተረዳችሁት ነገር multiple choice ልትረዱ ትችላላችሁ።
መልቲፕል ቾይስ ያልገባችሁም ደግሞ ሂዳችሁ ፕሮግራም አውትፑት ወይ ደግሞ ፕሮግራም ራይቲንግ ውስጥ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን መልቲፕል ቾይሱን እንቀጥልበት። Question number 24. What's the purpose of control statement in C++? Why we use control statements? To declare variable? No. To include libraries? No. To specify order in which keywords are arranged? The answer is to specify the order in which instructions are executed. Control flow. It controls the flow of the block execution. So you have to. Question number 25. What does a switch statement do in C++? Mostly, a switch and if fields are the same. The difference is that if fields only used for two alternative. A switch used for what? Multiple alternative or possibility. Multiple possibility. Repeat code block? No. Declare variable? No. Look, the answer. It check multiple condition executes one based on input. That means we can use for multiple possibility. You can say the answer is B. Question number 26. In switch statement, which case is executed when none of the other case match expression? Switch case satti case injira default case injira. Case 1, case 2. Case nuti qabnu suni yoo matchin ta'u ta'e kamtu execute default case kan jedhamu jira. Dhumarratti default case. Switch stu ሁለት ኬዞች አሉ። ኖርማል ኬዝ አለ፣ ዲፎልት ኬዝ አለ። ኖርማል ኬዝ የምንለው ኬዝ 1፣ ኬዝ 2፣ ኬዝ 3 የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ኬዝ 1፣ ኬዝ 2 ወይ ኬዝ ኤን ካልሆነ እሱኛው ፊት ካላደረገ ወዴት ይሄዳል? ወደ ዲፎልት ኬዝ ይሄዳል። ሶ ይሄኛው ዲፎልት ኬዝ ነው ማለት ነው አንሰሩ። እስከዚህ ማለት ዲፎልት ኬዝ ነው። አከሚት ሆጀታ ስዊችን ኬዝ ያካታ ለማላላ ኖርማል ኬዝ እቹኒ ኬዝ 1 ኬዝ 2 ኬዝ 3 ወረዳ መንጁ ዮ ኢሳን ታኡ ባታኒ ኤሰለቀ ዲፎልት ኬዝን ኡመረት ጅርቲ ዋን ጤፊ ዲፎልት ኬዝ ኤግዚኪዩት ጎዳ ካላ ፈከሱ ብቹ ቀውዱ። Question number 27. Which keyword is used to skip current iteration of the loop? Already we have seen. That's continue. Continue, skip, break, stop. Once in Beok of Genesis keessatti jump statement keessatti continue maal gooti isarra jirtu dhaabdeetu irra utaalteetu isattaan dhaqxee execute gooti. Breakiin immoo bakka ga'e sanarratti ulaagaa guutu argate jennaan yookaan hojiin sun execution xumurame jaanaan break godhee baa stop godhan immoo. የኮንቲኒው ስራ ምንድነው? የሆነ ነገር ራን እያደረገ የሆነ ኮንዲሽን ፊት ሲያደርግ እሱኛው ጃምፕ አድርጎ ወደ ቀጣዩ ነው የሚያልፈው። ብሬክ ደግሞ ምን ያደርጋል? የሆነ ኮንዲሽን ፊት ካደረገ ወይ ደግሞ ኤግዚኪዩሽኑ ካለቀ እዛ አቁሞ ይወጣል። So that's the answer is continue. So you have to say that's continue. ሸካነ ስሪቱ በጭ ቆብደቹ። Question number 28. Among the following control statement which one is odd? Break, this is jump statement. አስከሳቲ አደከንተይ ልዩ ከሆነ ለየት ምለው ከነሱ አንድ ብሬክ ምንድነው? ጃምፕ ስቴትመንት እንላለን። ኦኬ continue, this is jump statement. Go to, also go to is jump statement. Return is also jump statement. It responds or report to the operating system. And while is loop, not jump. While, for, while, they are what? Loop. Break, continue, go to, return, exit, they are what? Jump statements. Kanafi, eight yang gadi tor jiran kuni jump statement jedhamu. In kuni mo while, for, while warra mo loop jedhachu. ስለዚህ እነዚህ break, continue, go to, return jump statement እንላቸው። while ደግሞ ምንድነው? loop ነው። ወይ for loop ከሆነም while ከሆነም እነሱ ምንላቸው? loop. Question number 10. What the correct form of for loop? Look here. For looping one sadi qaba. Initialization, condition checking, increment or decrement or expression you can say. Wanto kana sada qabachu qaba.
ፎር ሉፕ ሶስት ኮንቴንቶች ኦር ኮምፖነንት አለው። የመጀመሪያው ኢኒሻላይዜሽን ነው። ቀጣዩ ደግሞ ሁለተኛው አፍተር ሰሚኮለን ምንድን ያለን ቼኪንግ ኮንዲሽን። ከዛ ቀጥሎ አሁን ሰሚኮለን ብለን ምንድን ነው ዲክሪመንት ኦር ኢንክሪመንት ኦር ኤክስፕሬሽን ዩ ካን ሲ እነዚህም ይኖሩታል። ኦኬ ኢንት አይ 10 ሰሚኮለን አይ ሌስ ዛን ዲስ ኢዝ ፎልስ ዴር ኢዝ ኖ ዲክሪመንት ኦር ኢንክሪመንት። what about this one int I 10 semicolon I this is disordered. So the answer is here int I is equals to 0 or int I 0 semicolon I less than 10 semicolon I initialization condition checking expression or increment and decrement you can say this C is the answer. Look initialization condition checking expression or decrement and increments. So this is the answer. Kanafu debi sringal yeroo bakkan sibi qabdan ishin jalqaba initializing yo barbaadan int jechuu dandeessu int I 0 semicolon shenkumo condition check ida semicolon jenne ammo maal goona increment yookaan expression dha koomaa ton taane asitti ka fayyadamnu semicolon ida kana beeku qabdu semicolon እዚህ ጋር የምንጠቀመው ምንድን ነው semicolon ነው በመሃል ሶስት ኮምፖነንት አሉ initialization condition check expression or decrement increment እዚህ መሃል የምንጠቀመው semicolon ነው እንጂ ኮማ አይደለም። ይሄን መለየት አለባችሁ። question number 7 what did these outputs look initialization condition checking expression semicolon how many times this statement will execute it will execute 3 times from 0 up to below 3 that means from 0 up to 2 askanatti almeeqa execute danda'a hanga ayin radiqa 3 taatu tede 0 ti kaasi hanga meeqatti 0 radiqa 3 tokko radiqa 3 lamni radiqa 3 ti kanafu al 3 execute godha jechuudha see out I askana dhufe የኛው ስንት ጊዜ ነው ኤግዚት የሚያደርግ 3 ጊዜ ነው ኤግዚት የሚያደርግ 0 ይመጣል 0 ከ3 በታች ነው 1 ይመጣል 1 ከ3 በታች ነው 2 ይመጣል 2 ከ3 በታች ነው 3 ስል ግን ኤግዚት አድርጎ ይወጣል so for 0 the first 0 the second 1 2 it will execute for 0 for 1 and for 2 so you have to see this one amma skanatti kan isin beeku qabdanii end line hin jiru taanaanii akkam ta'are 0 tokko lama ta'a jechuudha እዚህ ጋር end line የለም new line ወደ ሌላ ላይን የሚወስድ የለም ምን ይሆናሉ ታዲያ በአንድ መስመር ላይ ነው ፕሪንት መደረጉ እዚህ ጋር በአንድ መስመር ፕሪንት ይሆናሉ ማለት ነው እዚህ ጋር 0 1 2 so look here how many times it will run 3 times what are the 3 0 1 2 so you have to check this one question number 31 which loop check condition after execution do while loop that's do while loop we don't waste our time the answer is what do while loop question number 32 what the purpose of loop the purpose increase memory debugging to reduce code repetition loop means to reduce repetition question number 33 which one is not looping structure for loop no this is loop structure while it is loop structure do while it is loop structure if it's what this is conditional statement or branch you can see this conditional statements. The next part is program outputs. How to display program outputs. As kanarratti program output yoo gaafatamtanii akkamitti output keessan display gochuu dandeessu. Wantoota true false matching keessatti isinii hubatiin jirtan as keessatti ilaaltu jechuudha. በትሩ ፎልስ እና ማቺንግ ውስጥ ያልተረዳችሁ ነገር እዚህ ውስጥ በቀላሉ output display እንደምታደርጉ ታይታላችሁ. What the output of the following code snippet here? Look here.
This is implicit Boolean evaluation. What we have seen before. Kana ilaalle dhufneera. Int 0 ka jettu jalqaba ilaalleera. Conditionalism. If any alternative lama yoo qabaanidha jenne. Look, if status is equal to 5. Okay, this is negative 5. Okay, what status? Negative 5. Yes, it is negative 5. So if our value is true, yes, status what? Negative 5 is true. So it will come to this active. As kanatti yeroo laaltanii staatusiin kee maadha? Negative 5 dha. Kanaafuu negative 5 hin jiraanu hin jedhe eeyyee. Kanaaf maal ta'are? Output ni kaata. የስታትሳችን ቫልዩ negative 5 ናት። እዚህ ጋር መተን if negative 5 ምን ይመጣል ታዲያ? አክቲቭ የሚለውን አንሰሩ። ከናም ዴቢን ኬኛ ከነታ አይቹዳ የኛን ኤክስፕሌኔሽን አንብቡት። ኦልሬዲ ኤክስፕሌንድ ክሊርሊ እዚህ ጋር ክሊርሊ ኤክስፕሌን ስለሆነ አንብቡት። The answer is what? Active. Shekana sri dilbisa. Question number 34. What the output of the following codes nibbet here? How many times this program execute the statement? The same thing 3 times. Why? From 0 initialize to 0 up to less than 3. 3 is not included. For 0, is that 0 less than 3? Yes. Is that 1 less than 3? Yes. Is that 2 less than 3? Yes. Is that 3 less than 3? False. This is false. So it will execute 0. Here is your 0. Here is 1. Here is 2. So this is, it will execute 3 times. Initialize 0. Initial state is I is equal to 0. Is that 0 less than 3? Yes, true. So print 0. Yes, printed here. Here is 0. Increment 0 to 1. Is that 1 is less than 3? Yes. 1 is less than 3, true. Print 1. Here is 1. Then increment 1 to 2. The next is that 2 is less than 3? Yes, it is true. Print 2. Increment to 3. If that 3 is less than 3, false. It will terminate and stop here. So the output is what? 0, 1, 2. Asarratti adda baasuu kan qabdanii row tokko irratti display taati. እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ በአንድ row ነው display የሚደረግ። ለምን? end የለም። end line ወይ new line አልሰጠንም። How many times? 3 times. Question number 36. What is the output of the following C++ code snippets? Look here. Initialization is count is equals to 1. It will check up to less than or equals to 4. That means 1, 2, 3, 4. It will work for 1, yes. For 2, yes. For 3, yes. Also 4 is equals to. 4 is equals to 4. Less than or equals to means 1, 2, 3 are less than 4 and 4 is equals to 4. So it will execute these statements. It will execute. Iteration 1. Count is equals to 1. Is that 1 less than 4? Yes, true. So 1 times 2. Count times 2. 2. Count is equals to 2. The second, iteration 2. Count is incremented. Is that 2 less than 4? Yes, true. Then print 2 times 2, 4. The third, is that 3 less than 4? Yes. 3 times 2, that means count times 2. Still we are doing this one. 6. The next, 4. Is that 4 less than or equals to 4? Yes, it is equals to 4. It is not less than, but it is equal. As kanatti irra xiqqaalle yoo ta'uu baate wal qixxeedha. Ishee kanatti dhugaa taasise. Otoo irra xiqqaa qofa ta'e hin ta'u. እዚህ ጋር ከአራት በአንስ ምንድን ነው? እኩል ነው። ለዛችኛ እውነት ነው ማለት ነው። አንዱን እዚህ ጋር አንዱን ህግ ይሞላል እዚህ ጋር። ለዚህ ካውንታችን 4 ናት። 4 ሲባዛ በ2 you can get here. አስካንት kan simbe qabdani afur kuni walqixxee afuriiti. irra xiqqaa yookaan walqixxeedhe optionii lama qabnaasitti filannoo lama qabna. Yookaan irra xiqqaa ta'uu qaba yookaan walqixxee ta'uu qaba. Kanaaf as kana keessatti maal afuriree walqixxeedha. Iseen kee maal taare? What the answer?
2, 4, 6, 8. Is that 5 less than or equals to 4? No, this is false. This is false. This is false. This is the output. 2, 4, 6, 8. Kanaaf salphaatti hojjechuu dandeenyaው በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ። Question number 37. Write the output of the following C++ program. Look here. Initialized I to 11. Check I less than or equals to 40. C out I. If I divide by 10, remainder is equals to 0. Askan kana qabdani kudha tokkorraati kaanee haga 40tti. Garuu maal yaadaas keessatti lakkoofsuun kudhanii firamee hafteensaa 0 dha yoo ta'e qofaadha display ta'a. Askanatti if C out. Kanaaf askan keessatti dhufeetu C out I jedhe. C out I. C out I. Look here. The program prints number from 11 to 40. 11 to 40. Look. Every time the number is multiple of 10, it starts a new line. Indil. Yeroo hundumaa gaafa lakkoofsi suni kudhanii firamee gaheensaa 0 hafteensaa 0 ta'u maal godha toora haaraarra deema. Kullee ቁጥሩ ለ10 ተካፍለው ቀሪው 0 ከሆነ ወደ አዲስ መስመር ይሄዳል። Look here. The first thing. This is 11 is less than 40 and 11. Okay. 11 divided by 10. It is 1. So, maal godha askanatti haga digdamaatti display godha. Dhufe. Haga digdamaatti display godha. Gaafa dhufee digdamni kudhanii firamee 0 ta'u maal godha toora haaraa deema. It will go to this new line. It will go to this way. The same thing. So you can see this one. ያ ቁጥር ለ10 ተካፍሎ 0 ላይ ሲደርስ ምን ያደርጋል? ወደ አዲስ መስመር ይሄዳል። አሁን እዚህ ጋር 20 ላይ ደርሶ 30 ላይ 40 ላይ ደርሶ አስረጋየቱ አካታ ከናን ገዲ ቶራ ሃራራ ዲመቹ ከናፊ ሰልባቲ ፕራክቲስ ጎቹ ደንዲሱ Question number 38. What the output of the following C+ code simulate? Look here. We'll see here break rule. አስከነ ከሰት ካሉ ይላሉ ብሬክ ማሉ ጀቹ ደንዲሲ አሁን እዚህ ውስጥ ምናየው ብሬክ ፎር ሉፕ ውስጥ ምን ትራለች? እኛው ስቴትመንት I equals to 2 ከሆነ አቁሞ ነው የሚወጣ ኤግዚኪዩሽኑ። I equals to አሁን አንድ ከ3 በታች ነው። አዎ እውነት ነው። ኦኬ አንድ ስፕሬ ሆናለች ኢንክሪመንት ይደረጋል። አንድ ወደ 2 2 ከ3 በታች ነው። አዎ እዚህ ጋር መጣን 2 equals to 2 yes stop here stop here askana dhaabachuu dhufe condition ga dhufeetu tokko radiqa lamaati sadiiti eeyya radiqa sadiiti kanaafu tokko wal qixa lamaati remiti okay amma mo increment goona gar lamaatti lam radiqa sadiiti eeyyen lamni mo wal qixa lamaati kanaaf maal godha hin dhaabasitti እዚህ ጋር አቋርጦ ይወጣል ማለት ነው ሁለት ከመጣች እዚህ ጋር አቋርጦ ይወጣል ኮንቲኒው ቢሆን ኖሮ ምን ያደርጋል ቀጣዮቹን ሁለትን ጃምፕ አድርጎ ወደ 3 ሄድና የ3ን ኤግዚኪዩት ያደርግ ነበር so here iteration 1 I is equals to 1 condition I is equals to is false again come to here I equals to 2 is true why I is 2 is equals to 2 it will break immediately the block so the output is 1 malif tokko print godhe isa boda dhiisee ba'echuudha lamni gaafa dhuftu adda kute አንደን ፕሪንት አድርጎ ነበር መጀመሪያ ከዛም በኋላ ሁለት ሲመጣ አቋርጦ ወጣ በማል so this is question number 9 what the output of the following code snippets int sum is equal to 0 samin kenya 0 da ayin kenya tokkorraa kaati hanga sadiitti da I increments 0 sum plus I skanatti እዚህ ጋር ነው
ኢኒሻላይዙ አንድ ነው። ከ3 በታች መሆን አለበት። አይ ኢንክሪመንት ሳም ፕላስ አይ እንደዚህ ያለው አውትፑት እንሰጣለን ማለት ነው። ስታንዳርድ ኢቫሉዌሽን ዌር the print statement is contained inside loop body of block. Iteration I is equals to 1. Sum of 0 plus 1. Sum is already 0. I is 1. So sum plus equals to I means sum is equals to sum plus I. Print is 1. The next I is equals to sum is equals to what? 3. Sum becomes 1 plus sum is already 1. Sum plus 2 3. The next 3. Sum is already 3. 3 plus I 3 is equal to 6. So it's 1. But the output 1, 2, 3, 6. Askanatti maaliif akkas ta'e? Yeroo baay'ee barattoonni jaa jedhu deebisa. Jaa miti. Maaliif jaa miti? Jaa kan nuti jennu biraaketii kan ala yoo ta'edha. Biraaketii kan ala yoo dhufe see out saamiin keenya biraaketii kan ala too ta'eetu maal ta'a? Jaa jenna jechuudha. Biraaketii kan ala yoo dhufe maal ta'a deebiin keenya? Jaa ta'a. Amma garuu biraaketii keessadha jirra. Achumatti display gochaa deema jechuudha. Look, if see out statement intended to outside the loop, the output would be what? Finally what? 6. Ichinya see out sum እዚህ አካባቢ ቢሆን ከበዚህኛው ብራኬት ውጪ ቢሆን ኖሮ መልሳችን 6 ሲሆን ነበር። አሁን ግን ይሄ ብራኬት ውስጥ ስለሆነ ምንድነው አንሰሩ 1 2 3 6 ይሆናል። ሶሪ 1 3 6 ይሆናል። What the output of following coordinate is question number 40. Look here, the difference. Here, this is about break. What the use of break? K is equals 5, K greater than 1, K minus minus. If K is equals to 3, it will break and stop here. Askanatti gaafa sadira gahu adda kuteba. Silai K achin 3 ላይ ስደስ ምን ያደርጋል? ስቶፕ ያደርጋል። ሶ ይሄ ኮንዲሽን ሁሉ ቼክ እያደረገ መጨረሻ ላይ 3 ላይ ስደርስ ምን ያደርጋል? ብሬክ አድርጎ ይወጣል። ስኪፕ break ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር። So the output is what? 5 4. This is the output. Kanaaf output in Kenya kana ta'a jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Question number 41. What the output of the following code snippet here? This is value accumulation block here. Total is equals to 10. Here we can, or here total is equals to total minus 1. Or total minus I, you can say. Total is equals to total minus I. Total is 10. I is equals to 1. Okay, 10 minus 1. Total minus I, that means it's equals to 9. The next, total is 9. 9 minus 2. You can get in this way. You can continue. So the output is what? 4. You can get 4 is your result. Why we get 4? This is outside. Look, this is outside the loop bracket here or body. So this is the difference between this one and the previous question. Question number 42. Write the output of the following C++ program. Int x is equals to 1, y is equals to 2, z is equals to 3. See out hello student, go to new line. Look here. See out welcome, continue. No new line here. Kanaaf as kanatti maal ta'a jalqaba hello student ka jettu barrooti edda ishee barreessi maal godha new line dhaqee welcome to jedhemu ka itti aanfide jechuudha. መጀመሪያ ምን ያደርጋል? hello student ይላል። ከዛም በኋላ end ይላል። ወደ አዲስ መስመር ይሄዳል። ከዛም በኋላ ምን ይላል? welcome to. So look here. switch y እዚህ ጋር y ቫልዩ 2 ናት። y ቫልዩ is 2 switch y ከምን ጋር ማች ሆናል? 2 ማግኘት አለበት። እዚህ 2 ስለሆነ y ኬዝ 1 ኖ y ምስ እንደ 2 ናት። ስለዚህ ይሄኛው ብሬክ ያደርጋል። ኦኬ the next ኬዝ 2 yes
y is 2, so it match with this case. Switch with this case, so computer science. It will say, hello student, new line, welcome to what? Case 2 computer science. Akkaataa kanaan dhufachuudha. Gatiin y keenyaas kana jirtu cases kan faana match taati, case 2 faana match taati. እዚህ ጋር የy ቫልዩ እና case 2 match ያደርጋሉ። እዚህ ለምን አለ? switch y ስላለ። Welcome to computer science is the answer. Hello students, welcome to computer science. Dear students, this is all about your final exam revision for today. If you practice this question properly, believe me, you'll score high grade. As you get this video, don't forget to subscribe and share for your friend. If you have any question, write your question under the comments. Keep in touch.